Marhay na aldaw na Sabado po sa Indogabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na aldaw na Sabado po sa Indogabos, January 2 na. Happy New Year sa Indogabos. Hali po sa sakuyang pamilya. Asin siyempre, hali po sa sakuyang partner. Ate May, Happy New Year! Hi! So excited na ako magtaraw. Happy New Year! Abogado Juan. Year 2021 na mo yan. So, kay Juan, asa to yung mga parahinan nyo, mga paradalan, sa tuya mga taga-subaybay, dapat pirming happy man, ano? Yes, and igrita mo na sinda, ano, Happy 2021! And of course, Happy Three Kings. Ano? Yes! Oo, sa tuwing mga parahinanyog sa 95.1 Home Radio, sagkod sa 97.5 Bangon OKFM. Definitely, and of course, sa Home Radio. Yes, and OK. And sa Facebook page kang Abogado Juan at your service. Happy 2021! And of course, we have a delayed post sa tuyang program, sa tuyang show sa YouTube channel ni Abogado Juan. Ito pong day nakaka-kumpleto na dalanon live, hindi pong sa tuyang programa. Magdiyan na po sa YouTube. Pwede po nindong dalanon ini as ang iba pang mga past episodes kang Abogado Juan at your service. Yes. So, good morning. Ngunyan pati, Year of the Ox. Yes, Year of Metal Ox. Ikaw po, Abogado Juan, ano ang sa iyo? Ako, Year of the Dragon. Parehas kita, Dragon. Ako, Dragon. Year of the Dragon, so... Sabi na, maurag man da mga... Oo, mga mabubuot. Sa Year of the Dragon. So... Ano man, Ate May, ang wish mo niyan na 2021? 2021, siguro Abogado Juan, more like, yes, wish and then prayer siguro. Kasi sa mga na-realize ko kang 2020, siguro maging ako, luway-luway, take it slow. For example, kaibalan ko sa kayong familia, luway-luway lang, kung mag-enjoyin mo ang moment kaibalan sa inda, na dahil mag-isip kang mga next mong gigibuhon. Siguro yan. Medyo grabe ang katipisilan ng 2020. Ako nga nangyari sa kuya, may law firm kami sa Manila, pero kang Marso nga kang pag-uli ko, itong regular na pag-uli ko on a weekly basis, pag-uli ko din ako nakabalik sa Manila. So, pero halawi ko naman rin nangyari. Kang 2020, grabe ang katipisilan, gabos talaga nakamati nin grabing stress, ninhuli nga dulot kay ini yung pandemic. So, ang wish ko tabi Ate May for 2021, mawara na ining pandemic na ining pandemyang COVID-19, para magbalik na sa normal ang gabos. Magkaigwanan ng face-to-face teaching sa mga eskwelahan, maging maugma ang gabos. Makaluwas ka na naman yung fear sa iyo mo na... Iyan ang talagang pinaka-wish ko muna na 2021. Sa bagay, igwa naman ang mga vaccines. Ano ba ang resolution mo, Ate May? New Year's resolution. Mabawas na akong rice. Walang kamatayan. Ako, ang talagang pirmi kong New Year's resolution every New Year. Dati kang salit pa kami. Ako, hanggang ngayon salit pa manggiraray. Naglulukso talaga ako. Pag New Year yan, pag diba? New Year yan, Pag 12 minutes, naglulukso ka. Actually, kang New Year, naglukso manggiraray ako. Hoping and praying.
baad Baka ralako pa lamang, man. Mahirakan nin mahal na Diyos. So yan ang satuyang resolution ka to, pero ang resolution mo niyan ano daw? Resolution mo niyan na lugod lalo ta pang mapaugma ang satuyang mga paradangog, ang satuyang paradalan digdi po sa Abogado Juan at your service. So anong na-notisyaran mo kan pandemic, kan mga lockdown na yan, hanggang nga ni unyan, ano ang mga nararisa mo sa tuyang mga tinampo, yan? Siguro, ang nariparo ko Abogado Juan, dai mawawara sa kada kanto ang checkpoint. Okay, perming grabe ang police visibility. Ninulingan ita kay puan i-enforce itong IATF resolutions na dapat itong mga health protocols na susunod, itong mga bawal dati, itong total lockdown talaga. Magbalyo ka lang ning barangay, bawal. Kaya puan mo ning quarantine pass. Maringani ko niyan, medyo maluwag-luwag na. As in, nagbababa naman ang cases and incidents of COVID-19. Digdi sa tuwing rayon, as in generally, sa interong Pilipinas. Kaya, maawot ta na mawara na talaga ining pandemyang ini. Magpangaji po kita gabos, na mawara na po ini. Para magbalik normal na sa tuyang buhay. So, digdila po kita, di kayo tukal, at sa tuyang tutukaron, manugod sa mga checkpoints, Ano ang diretsyon? Yes, especially sa tuyang mga motorista. Correct. Itong mga kahimano at mga motorista, yan po ang dapat nindong abangan. Ngunyan pong Sabado dahil yan po ang sa tuyang pag-uurulayan. Digdi po sa programang Abogado Juan at your service. At may experience ka na checkpoint ang sa indong pigsasakayan? Ako mismo, Abogado Juan, di man ako nagda-drive talaga. Pero sa kong husband, na-experience ko na mag-agi duman sa checkpoint kasi sa Banggi, pauli na kami sa Harong, may hapitan pa kaming drugstore. So may checkpoint kaming naagihan duman, ang ginibumi, baba mi si bintana. Tapos hinapot mi kung ano po mundo kami tigpapara. So tighanapan kami ng lisensya. Si driver, sa ko yung husband hinanapan. So, demi nga nahahanap kasi madiklom. So, pighanap mi pa duman, sabi man ka itong police, sige na nga sir, take your time. Mahalap po kami kung mahanap nyo doon sa imong lisensya, sa imong and i-present pa po sa muya. Takong titikitan mi po kamo. May fine po kamo. Pag dain doon na i-present sa muya si tigahagad mi. So, kami nagbaba, pero matyaga mi din talaga siyang pighanap. So, fortunately, nako ami din. Di man kami na tikitan. So, nakauli kaming safe. And maugmahan man nga kasi naghalat talaga si police, di man kami big pressure na, kay Mayo, baka mong na-present. Na nakakaabala ka mo, talo yun hanapon. Yes, okay. So, sabi na, take your time. Ang tip ko sa tayo mga motorista, always drive na darata ang Xerox copies kan sa tayo mga ORCR. Yan, ORCR. And kung auto yan na yan sa compartment. Madali lang makuha. Tapos kung motor man, day na ilag sa U-box, na sa mismong wallet mo. O kaya sa ID mo, para marikas na, ipapailing mo na lang. Kung U-box pa, buburokasan mo pa. So, grabe ang abala. Bako lang sa diri mo, kundi sa mga policeman, as in pati sa ibang mga motorista. So, iyan ang sa kuyang tip dyan. Pero kayan, igwa man talaga mga guidelines sa mga checkpoints. Kaya po ang daan, kung Banggi, gibuon niya sa well-lighted area. Di man pwede na ang checkpoint mo diyaw sa madiklom na parte kang tinampo o highway. Dapat sa well-lighted. Tapos kung ikaw man, motorista ka, Banggi, nasa auto ka, pag maagi ka sa checkpoint, buksan mo man ang ilaw sa laog para mahiling. Si tao. Mahiling ang laog. Mahiling ang laog, okay. Although bawal man yan buksan talaga kang police. Ano man lang siya, visual inspection. Bawal man yan yung pabukasan talaga ang compartment kang auto o maging itong
ano man na nakasaradong bagay sa na compartment sa loob kang auto, kaya sa likod kang auto, bawal yan. Pati po yan U-box kang motor. Di ba yan pwedeng pabukasan? Kung routine inspection kang police. So yan po ang satuyang saro sa panamit lang. Sa tuyang magiging mas hararong pang discussion manuhod po sa checkpoints o pagka-flag down yan pagtara sa mga motorista kan police, whether it is a checkpoint or they just happen to flag you down because of some initial traffic violation. Ini po si Abogado Juan. Ini po si Ate May Di Maano. Diyan lang po kamo, di po kamo maghali. Ini po ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libest Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Welcome po kita mga tugang sa programang Abogado Juan at your service. Excited na akong maaraman ang satuyang Latin maxim ngunya na Saturday. Abogado Juan, ano po ang satuyang Latin maxim? Ate May, ang satuyang Latin maxim, acta exteriora judicant interiora secreta. Siguro may mga naintindihan kang tataraman dyan. Acta exteriora judicant interiora secreta. Secreta, sekreto. Sekreto, okay. Interiora, sa laog. Sa laog, okay. Internal. Tapos exteriora, external. Acta, act. Judicant,
kung sa English, indicate. Ano? Ang literal translation po kaya sa English, outward acts indicate the inward intent. Alam mo kaya, Ate May, sa criminal law, di man ika pigusgaran sa kung ano ang pag-iisip mo. Ano? Tadita ka man pwedeng sautanin kung anong krimen, anong violasyon dyan, kan ano man ang lay, kriminal, kung pag-iisip mo man lang. Thoughts niya. So, ang pag-iisip mo, imagination mo, it is not a criminal act. It may constitute an intent, pwedeng may intention ka, pero mayo man nakakabasa ka ang intention mo. Ano? Sabi nga din katong kanta, Superman, ano to? Can you read my mind? Sige, bawal yan sa criminal law. Sample. Can you read my mind? So, bawal yan sa criminal law. They pwedeng basahon mo ang kung ano ang naiisip ng sarong tao. Tapos sahutan mo na siya kung anong krimen. They yan pwede maging attempt to commit a crime. Okay. Ang krimen kung sa attempt should be indicated by exterior acts. Acta exteriora iudicant interiora secreta. So, kung ano man dahil iniisip mo, na dahil nga rin nababasa, imposible man mabasa kung anong pag-iisip mo, mayo yan. Kumbaga, mayong ebidensya yan. It is not evidence of anything to indict anybody of anything against the law for the commission or attempt to commit a crime, for example. Yan. Ang krimen, nababasa yan sa hiro. Sa external acts. Paghiro kang kamot, kang lawas, kang hawak. Expression. Expression pwede man. But you express anger, pwede. Kaya baga ang demeanor kang witness, dapat nahihiling kang judge. Diba? Kung hali siya magsimbag, o kaya na-surprise siya, pwedeng dahil siya katubod-tubod, depende sa iyang reaction. So, always, sa criminal law, pigbabasa ta an anuman na violasyon base sa hiro niya na nahihiling ka sa tuyang mata, nadadangog ka sa tuyang talinga, na mamatian ta. So, anything that you can sense because of the exterior acts, kumbaga ang technical term dyan, overt acts, iyan ang nagiging ebidensya kan sa imong pagkomiter ng krimen. Bako itong naisip mo lang. Because criminal intent can be proven only by external acts. Yun yan abot sabihin kang acta exteriora iudicant interiora secreta. Outward acts indicate interior or internal, inward, intent, inward, inward intent. So, terminang sa man na pwedeng isauta sa ibang tao, kaya po, igo kang babasihan na hiro niya para kasuhan siya ng sarong krimen. Bako lang dahil nasa isip mo, Bakong dahil sa isip niya. Ang isip, nababasa sa hiro. Iyon. Iyan ang sabi ko. Kaya, di pwedeng ang hiro nababasa sa kang isip. Oo nga. Sa isip. Nabaliktad. Makangalas na abogadoan ko, kayan.
ano lang ako, tapos nababasa mo ng isip ko, no? Medyo iba na to. Superpowers niya na guys. Well, actually, iyan ang bot sabihin ko yan. Kaya, i-relate tayo duman sa pig suggest mong topic mo yan. Itong sa pag-flag down bagakan mga mga motorista, whether it is a checkpoint or a pig flag down, tayo initial traffic violation. Iyan ang magiging magiging topic ta mo niyan pag-urlayan ta. Ano ang mga derechos? Yes. Kan mga motorista. Na di man sinda maabuso kan mga police o militar na may checkpoint. Di man bayula ang sa indang derechos bilang mga tao. Nasa Constitution kaya yan sa Article 3 Section 2 kan sa tuyang Constitution, itong basic right kan labang tao na maging secure, maging inviolable ang sa iyang diretso na paprotehiran ang sa iyang persona, ang sa iyang harong, ang sa iyang mga pagsasaliri, ang sa iyang mga papeles. Na iyan, tutukaran ta sa pagbelta kan Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Buwan tamang atungga sa programang Abogado Juan at your service. And ang sa tuya akong topic mo niya na Sabado. Ang sa kuyang naripal ko sarok sa mga iniiwasan kan sa tuyang mga motorista ang checkpoint. So, Abogado Juan, ano po ang... iniiwasan talaga o talagang dayman? Ito na rin dayman talaga yan maiwasan. Oo. Checkpoint na yan. Oo, na itong tipong minsan.
ang style kay kang pulis dyan, may checkpoint igdi, igwa pang pasigunda. Mayong ligtas. Checkpoint. So, kung magdula ka talaga, igwa magiraray masabat sa imo sa area. So di ka mag-aray ligtas pag abot. So, pero alam mo, Ate May, bago ta siguro to karon yan, pasalamatan taan sa to yung mga kapulisan. Ninuli nga ni ta, grabe man na sa indang sakripisyo na maglaag ng mga checkpoints round the clock, daw sa insay na parte kang sa tuyang lugar, sa syudad o mga munisipyo. Importanteng maray kaya ang mga checkpoints. Inot na inot. Pag may checkpoint, it serves as a a way of making the public feel that the police cares, na may makulog ang police sa komunidad. Nayaw sila dyan, anytime pwede mong dulukon. Itong police visibility. Pag igwang checkpoints, may police visibility, di kung igwang police visibility, igwang katuninungan sa pag-iisip ang sa tuyang ang publiko. Kaya iyan ang serbi kayan, iyan mga checkpoints. It's part of police work, trabaho ninda yan, para maipamati sa tao na ito bagang to serve and to protect. Yaon sila dyan. Kasurog taan sa tuyang mga pulis. Kaya saludo po kami sa tuyang mga kapulisan na yaon pirmi sa pagserbi sa satuyang mga konstituente, sa satuyang komunidad, sa mga tao. Kaya ipadagos po nindo ang sa indong kaigusan. Lalo na ngunyan, na New Year, Kaya kay po ang taman umawon sa tuyang mga kapulisan. Magagalang pati sila, Abogado Juan. Maging magalang kita sa tuyang mga kapulisan. Nagpapagalman sinda, sinda baga, trabaho man lang, ginigibo ninda, mamasina pinipili, gapos man talaga nag-aagi dyan, pigja checkpoint ninda. Saka kung makamang ginigibo talagang maraot. Okay, makamang talagang pigtatago dyan, you submit yourself to the usual na yan, checkpoint na yan. Checkpoint. Obligasyon ninda yan na maprotira ng komunidad, as in, pigpapailing ninda na talagang yaon sinda, may gusinda, yaon sinda na nagpoprotehir. Itong police visibility, dakulang bagay para may pamati sa tao ang siindang pagmakulog. Ikadua, kung royaw ng police dyan, nahiling ta, may police visibility, it also serves as a deterrent. Kumbaga, nagagala ang mga kriminal na dahil maggibo ng krimen, yaw ng mga bantay na masurog sa tao, as in, madakop sa inda. Maduwa-duwa. Maduwa-duwa sinda. Sinda naman ang malikay sa sa batas, sa lay. Tayaw na niya mga pulis. So, salamat sa tuyang mga kapulisan. Ngunyan, ano ang kaputan tangon yan? Bilang sarong Abogado, bilang sarong motorista, ano ang mga pwede mong gibuhon pag abot sa checkpoint? Okay. Inot po, bago kita makabot sa checkpoint, make sure na may kitang pigbabayular na any traffic rules and regulations. Ninhuli po, dawa mayong checkpoint, pwede kang i-flag down, parahon kang police. Kung igwa kang initial violation na pigaapod. Halimbawa, may kang helmet, crash helmet, bako lang helmet di pwede ang construction helmet. Base po sa tuyang ordinansa, sa mga ordinansa kang mga local governments, kaya po ang crash helmet. Ito bagang, o maski sa national law, the Land Transportation Traffic Code, nakalaag dyan na dapat crash helmet. Ninhuli nga nita, kung ma-aksidente ka, para sa protection mo. Dahil madanyaran sa imong payo. Kung magtama baga sa pavement, sa simento, tigwa kang crash helmet. Bako itong construction helmet na pwede magtarsik lang, o kaya itong bicycle helmet, dito pwede, mas marikas ang ang motor, kaya mas grabe man ang impact kung matumba sa motor, sa baagi kang aksidente. So, yun po yan. Yan ang kepuhan. Dara mo sa imong lisensya. License, correct. Tapos, kisira itong
ORCR kasi imong sasakyan, maging motor yan o maging kotse o four-wheeled vehicle. Tapos igawa makitang ordinance at bawal sa Naga 98-012 kaya po ang crash helmet takong day may initial violation ka, may checkpoint sa day, pwede kang i-flag down para issuean ka ng traffic citation ticket para ma-file ka ng kaso sa municipal trial court for violation of a local ordinance. So, yan ang dapat pasiguruhan mo na safety first. Pag-abot sa lalo na sa mga nagbumotor, tapos sa mga nagda-drive man, naka-seatbelt, tapos pag marami ka po sa sa mga checkpoints, kung pwede magluway-luway man ka sa tuyang paandar. That's a sign of courtesy. Courtesya sa tuyang mga police. Tapos kung banggi, sabi ko nga ka sa bago, pailawon ang laog kang sa tuyang sasakyan para mailing ninda. Pwede lang gibuon kay kang mga nagche-checkpoint dyan, maging police yan o anuman military o iba pang otoridad o traffic enforcers, po itong visible inspection lang. They pwedeng pabukason ang compartment, they pwedeng pabukasan kang ang U-box. Ninhuli nga ni, ang guidelines mismo kang PNP, nagsasabi na bawal yan. Ang pwede lang, itong visible and inspection kang vehikulo. So kung may man violation, o traffic violation, o kung ano man, o di may nagdudula gali sa ibang krimen na nakomiter niya, di ba, sa ibang lugar, napaagi siya dyan. So, may man dapat gibuon na iba pa na search. Kita man, bilang mga law-abiding citizens, matubod kita. Yan. Ngunyan, di man pwede na i-search ninda yan, basta-basta. Ninhuli nga ni, tabawal yan, under the Constitution. Ayun. Because the people have the right, the basic right, to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches for whatever purpose, of whatever nature, for any purpose. So, daw anong purpose kayan? And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause. Yes. A finding of probable cause personally by the judge after examination of the complainant and the witnesses he may produce, particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So, iyan ang basic dyan na dapat matandaan kasi ito yung mga otoridad na bawal ibayula. Yan constitutional provision, Section 2, Article 3 of the 1987 Constitution. Alright, so duman po sa mga gustong magharapot, duman po sa may kahaputan, especially duman sa mga motorista iyan po sa tuyang contact numbers 0929-259-5441 sa code 0927-431-3899. Yan po ang sa tuyang mga contact numbers. Gwa po ka mong mga kahaputan kay Abogado Juan, sisimbagon mo po yan. Didi po sa tuyang programa. Abogado Juan, at your service. Mablata po kita, Arachan. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now.
Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Apod na, kaya bugaduhan. Apod na, kaya bugaduhan. Pwede po tabi maghapot, abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw ng sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kaya bugaduhan. Padagos kita mga tugang sa programang Abogado Juan at your service. And uyan po ang sa tuyang kahaputan ngunya na pagkas-Sabado, Abogado Juan. Sabi digdi. Abogado Juan, good morning po. Ako po nagmumotor. One time, pag-agi ko po sa checkpoint, pighagad po ang sa kuyang lisensya, ORCR. Tapos po, pagpapabukas po ang sa kuyang U-box kan motor ko. Tama man daw po ining ginibuk kang pulis. Salamat po, Abogado Juan. Okay. Balik kita naman sa Section 2, Article 3 kan Constitution na nagsasabi nga na all persons shall be secure in their persons, papers and effects. How says papers and effects? But sabihin, yan the right of the people to be secure sa imong sadiri, sa mga pagsasadiri mo, mga iba pa mga papeles mo, shall be inviolable. Yan maging secure ka. Na may kang isip po na may mamiter dyan o may marikisa ka yan without a valid warrant, search warrant. Kung may search warrant, na ang search warrant, hali lang yan sa korte, na pig-explicar tangani, dapat pig-issue yan kan judge lang. Kung mayong huwes na nag-issue ka yan, mayong poder ang sisayman na mag-search kan harong o kan tao mismo o kung ano man ang mga pagsasadiri mo, Ate May, they pwede. They pwedeng gibon yan without a search warrant. Because the right to be secure
sa satuyang pagkatao, sa satuyang sadiri, as in pagsasadiri, shall be inviolable. Magiging pwede lang yan kung igwang search warrant. So, yan ang safeguard kan satuyang salingang batas, kan konstitusyon. Para maprotehiran man ang satuyang basic right to be secure in our persons and property. So, iyan po ang basic rule. Kung mayong search warrant, dahil pwede. Kaya, diyan kita sa sitwasyon, sa routine checkpoint, halimbawa. Hanggang lang sinda, visual inspection. Opo. Dahil pwedeng, pati ang lawag kang auto, inspection nun. Or si bag mo, dahil pwede yan. bawa. Okay, ang compartment kang auto, hiling mo na. Dahil po pwede yan. Ang U-box kang motor, hiling mo na. Dahil pwede. Unless, voluntarily, pahiling mo talaga, intelligently, na mayo kang takot, o mayong duress exerted by the police para buksan mo ang U-box mo, bukasan mo ang auto mo, dahil pwedeng pabarabaon ang mga tao sa auto, mayo man violation, hanggang inspection lang. So, iyan lang ang pwede dyan. Iyan kung may routine, checkpoint. Pero kung mayo, pwede ka man parahon, i-flag down ka. Alagad, pwede yan kung igwang initial traffic violation. O kaya, nasabihan ang polis, naabangan ka dyan, tayo ka, nagdudulag hali sa ibang lugar, nakakomiter ka ng krimen, saro kang suspect. Pwede yan. Pero sa gabos sa mga nag-aagi dyan, dahil basta-basta pwedeng parahon o i-flag down kang polis without the initial traffic violation. Malinaw, Ate May? Yes, oo. So, duman sa mga dapat kompleto, lisensya, helmet, aram na din yan for sure, di ba? So, kung gusto tapong di kita maabala, di kita magbayula ng any traffic rules and regulations. Correct. So, paano? Itong driving, don't drink when you drive, don't drive when you drink, bawal po yan. And text while driving, bawal man yan. Naging lane na yan mo yan, bawal yan. So, salamat duman sa naghapot sa satuyang text line. Paano, Abogado Juan, kung halimbawa, bakong checkpoint, pigpara lang kang pulis, pinara lang siya. Pwede man pigpara. Pigpara lang. Pwede siyang parahon kung igwang violation, traffic violation. Okay. So, actually, may nagiging duman ako sa kaso. Nangyari mismo dito sa siyudad ni Naga, kang 2003. So, na-decision na ini kang Supreme Court around 2012. So, March 2003, sarong maagahon ka do, alas 3 ng pagkaaga, igwang sarong nagbumotor, tapos mayong helmet. So, tama. Pigpara siya, dahil igwang initial violation. Ngunyan, nagpunto siya. Tapig para nga ni, may violation. So, pig-issuan siya ng traffic citation ticket. Kan doong polis na nagpara sa iya. Ngunyan, ang violation niya is driving a motorcycle without crash helmet. So, itong violation na yan, sabi ko ay Kasubago, we have a local ordinance na nagbabawal kang driving without crash helmet or wearing a crash helmet. Tapos sigwa man na provision ang Republic Act 4136, itong Land Transportation Traffic Code na nagbabawal mga ni. Kaya one of the traffic violations na kung saan ang penalidad iyo ang fine. Mas dakula ang fine pag TOP, pag violation kang national law. Pag ordinansa, mas hababa, traffic citation ticket. Pag national law, ito pigaapod na TOP. So, digdi sa kasong ini, di ko na sabiyo ng title, GR number 197788. Itong pigparang, nagmumotor, apwera kang pig-issuean siya ng traffic citation ticket for violating Naga City's local ordinance na nagbabawal nga sa pag-drive ng motor na may helmet.
3 o'clock in the morning, maagahon. So nagduro na si pulis, may yung may ning pagkaaga, alas 3, masa indo ning tao ini mapang helmet. So para bigyan siya ng citation ticket. Ngunyan, nari siya kadtong doong pulis, pero day mapakali. Okay, kung sa Bicol day mapanultol, garo siging hero o garo nagmamadali o napapahi itong tao ito. Kaya ang ginibo katong doong pulis, aram mo ate may ko anong ginibo? Ano po? Sabihan siya na kung pwede iluwas ang mga yaon sa bulsa niya. Pigluwas niya man. Tapos may pagluwas niya nga tamayo siyang choice. Pulis ang katubang niya. May badil. Naka-uniforme. Nailing ang pulis. Ito nga shabu na hali sa garo sarong lata na laganan. Binuksan ito ang nagtampad sa pulis. Kaya bako lang traffic violation sa iyang nakomiter, sabi ng mga pulis, kundi violation of Republic Act 9165, itong possession of illegal drugs, shabu. Bakong illegal possession of drugs. Tang possession of drugs is already illegal. Kaya possession of illegal drugs. Kung bisan nababaliktad yan. So, ang nangyari sa ngataning kaso, itong motoristang ito, nakuanan niya itong shabu, na sabi kang polis, dahil maninda pinirit. Tapos ano ang maninda? Remind man itong suspect, itong motorista, katubikapod na Miranda Doctrine. Aram mo, ate may ang Miranda Doctrine. Ang Miranda Doctrine, pag igwang piga-arestar o under custodial interrogation, buot sabihin, nasa kustodiya na kang pulis. Ang anuman na taramon kan suspect ang apod ken extrajudicial statement. Inadmissible in evidence yan, Ate May. Gusto mong sabihin? Di siya pwedeng akuon kang korte ang anuman na statement na tataramon niya dyan kung di siya babasahan o papagirumdumon katong pigaapod na Miranda Doctrine na nakapalaman sa Bill of Rights kan sa tuyang Constitution. As in sa Rules of Criminal Procedure. Na basic right kan sarong suspechado na to remain silent kung hagod siya magtara. Paparapoton siya. Tapos pwede siya mag-apod ng abogado. Kung may telepono siya, apodan niya. Tapos, dahil siya pwedeng perito na pataramon kung ano man na makaka-incriminate sa iya. Kaya Miranda Doctrine, iyan ang ma-cure kaya para maging admissible ang evidence. Ano man na extrajudicial statement na itatao niya. So, babasahan siya kaya. O i-remind siya kaya. Kung memorize kang police, you have the right to remain silent. You have the right to secure the services of counsel of your choice. Itong gusto niyang abogado. Tapos, ang anuman natataramon mo digdi may be used against you. So, iyan ang dapat sabihin kang police. If the person is already under custodial interrogation. Meaning, under the custody na kang otoridad. O kaya, na-arrestar na siya. Tapos, ma-waive na siya katong mga krimen na pwedeng i-counter niya sa police aron kang arbitrary arrest or arbitrary detention. Kung di niya yan i-waive, yarang magatong police. Na ginibo man sa naang sa indang
obligasyon na protiran ang komunidad, aristaron ang sarong nagbabailar kang law o nagkukumiter ng krimen. So, dito sa kasong ini, pig-convict itong akusado for violation of 9165. Yan, Dangerous Drugs Act of 2002. Ngunyan, siyempre, na daog siya, itong motoristang ito, na nakuha na ni Shabu, nag-appeal sa Court of Appeals. Affirm kang Court of Appeals. Ngunyan, nag-petition siya for certiorari before the Supreme Court, questioning the propriety of the decision of the trial court, regional trial court ng Naga, as in, itong pag-affirm nga ni kang Court of Appeals. Day siya uyon duman, na-convict siya. Ang ano pati, biyoon mo ang penalidad pati, reclusion temporal, more than 12 years, imprisonment. Kaya, nagdulok siya sa Supreme Court. Ngunyan, ano ang sabi ng Supreme Court? Ate May, tama daw ang Regional Trial Court di Naga na i-convict siya, tanakuan na siya ni Shabu on the basis of an initial traffic violation? Was the traffic stop, itong pagpara sa iya, minhuli sa traffic violation, ano yan? Did it constitute arrest? And if it was already an arrest, the search incident to that arrest, which is lawful, or incident to lawful arrest, is it a legal search? Is it legal? Legal daw itong pag-but-but sa bulsa katong mga gamit-gamit katong taong itong suspect. Dalan tangarig mahilingan siya katong siya bungani, nahali sa lagana na lata, hali sa sayang bulsa. So, sa kuyang kadikit na pag-intindi, abogadoan, di ba kaso na itong nakuanan siyang illegal drugs? Kaya kasuhan siya. Oo. Itong traffic violation, suway man ito. Traffic violation. Ngunyan, ninhuli nga nita na traffic stop siya. Technically, yan ang ginagamit na term. Even in US jurisdiction, sa mga desisyones kang Supreme Court sa Estados Unidos, ang apod kayang traffic stop, kung igwang traffic violation. Ano yan? Is it already a lawful arrest? Ang search kaya, di mo pwedeng gibon na mayong search warrant. Alangan man yaw na duman, makuha ka pang search warrant, yaw na sa bambangan mo itong taong ito na pwede nang, pwede nang mailingan, ebidensya. So, ano ang desisyon kang Supreme Court? Affirmed itong desisyon kang trial court na pig-affirmar kang Court of Appeals o inipig-reverse kang Supreme Court? Ang kasimbagan sa pagbuelta kan Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City.
Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Balik po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ang sa tuyang hapot, ano mananggad talaga ang naging desisyon kang korte duman sa motoristang nakuanan ning Shabu, Abogado Juan. Well, digdi sa kasong ini, Ate May, inot na inot para maging valid ang search. Tapi search baga itong akusado digdi. Pig paluwas itong yaon sa bulsa niya para maging valid. Inot na inot kay Puhan itong masunod ito pick up na plain view doctrine. Plain view doctrine. Sabi ko baga kasubago sa mga inot na mga kaputan sa mga checkpoints, okay, pig flag down ka for initial violation na nahilingan sa imo, traffic violation, pwede kang kasuhan ng iba pa, katakod ka yan, na suway duman sa traffic violation, kung igwang nahiling pang ibang krimen sa persona mo. Ano ang mga krimen na yan? Possession. Illegal possession. Halimbawa, illegal possession of deadly weapon. Bawa ka man paraoma, bawa ka man police, tapos on duty, may badil ka. So, that's illegal possession of firearm. Kung nahihiling mo na may talagang nakasukbit na badil, pero kung di mo nahihiling, nagbubuko lang, ano malay mo, baka sunglass lang yan, o kung ano man na gamit, bag baga, natatakupan ng bangay kang polo. Kung iyan, ipaluwas mo, na di mo man yan nahihiling, na dara niya o dara mo, ano ba, Ate May, nagbubuko lang ang gilid mo, tapos ako polis, pag-una ako, ano na yan, badil. Pero di man ako sigurado, di ko may nahiling. So bako yan plain view. Data ka pwedeng kapkapan para masigurado ko na ang nagbubukol dyan sa gilid mo is badil talaga. Pwede lang yan, Ate May, dyan sa airport. Malaw ka sa airport, may mga detector pa dyan, sa mga malls, tabawal talaga. Para man sa maputiran ang safety kang publiko. Pag pag sa customs, so, pig, yan, may mga x-ray pa dyan. Kung may hilingan niya na may illegal firearm ka dyan, ammunition o kung ano man, na yaon sa bag mo, halimbawa, o yaon sa persona mo, pwede kang kasuhan.
ning possession of illegal firearms or ammunition, okay, illegal drugs. But exception yan. Okay, voluntary lipig, sabi ko kasi bago, kang ulay kita, bago nagbalik kita digdi sa segment na ini, na ano yan, kung ano yan, kung basta lang luwas sa imo yan, bawal yan. Ano? Bawal. Pag di manahiling kang doong mata. Sabi ka Supreme Court, under the plain view doctrine, bagsak itong doong police. Taday man pwedeng ipaluwas ang ano man nagamit na yaon sa persona kasama tao, kundi yung manahiling kang doong mata. So, ito ang primerong rason ng Supreme Court kung daw pig reverse itong decision ng Regional Trial Court to affirm kan Court of Appeals. Ikadua, may mandaang lawful arrest. Inot na inot, mayong warrant of arrest. Di man siya malaog sa warrantless arrest. Under Article 1, Rule 113, Section 5 of the Rules of Criminal Procedure, na nagsasabi na pwede ang citizen's arrest. Ito pick-upod na warrantless arrest under 3 instances. Kung, halimbawa, caught in flagrante delicto. Caught in the act. Kung he has just committed the crime. Halimbawa, kapot niya pa si Badil, pag-abot mo, kapot niya si Badil, may gadan dyan, na daw mo talaga nagputok, pagsalingoy mo, pwede mo arrest. Yaon dyan, dahil mo nahiling si Pagbadil, has just committed the crime, ano pa yan? Malawag pa yan dyan sa pick-upod na in flagrante delicto rule sa Section 5, Rule 113 of the Rules of Court, subparagraph A. O kaya, is committing the crime, binabadil, nahiling mo, kaduang mata. Police ka man o day, any citizen can arrest anybody committing a crime. Or is about to commit a crime. Nakatutok na ang badil, kikiblito na ang badil, yaong ka dyan, alam mo, di mo arestaron para di na mangyari ang krimen. So that is what we call as in flagrante delicto rule. O kaya, ito pick-upod ang hot pursuit rule. Yan ang mga warrantless arrests na pick-upod. Kung nahiling mo, nagkumit ng krimen, piglamag mo, pulis ka, tapos dire-diretso ang paglamag mo, tapos na-arrestar mo, basta continuous ang paglamag mo sa iya, na mayong break, ning halawig na panahon, hot pursuit ang apod kaya. Valid ang arrest kaya. Pero kung nagdipas na may ang sarong banggi, na-arrestar mo siya the following day, that will not fall anymore under the exceptions na kaipuan ang warrant sa pag-arrestar. Pero kung hot pursuit, pwede. O kaya, fugitive from justice. Basta sabihin, takas. Nagdulag sa prisuhan. So, iyon lang yan ang exceptions. Digdita sa kasong ini, itong tao na nagpigpara ninda, ninhuli tama yung helmet, dida tumala og duman sa warrantless arrest. And therefore, the search conducted or made cannot be technically said as search incidental or incident to lawful arrest. And therefore, the search is illegal. Ito na ang pag-search, nakuha itong shabu, illegal na ito. Daw ang ibig sabi katong mga polis na pigtubod kang Regional Trial Court di Sanaga na pigbasahan man daang o pagirumdum kato pig-apod na Miranda Doctrine, dawa pa daa. Ma-apply man lang daa ang Miranda Doctrine. Sabi kang Supreme Court digdi sa kasong ini, kung igwang custodial interrogation na. Kunya nasa stage of custodial interrogation. But sabihin, nasa custody na kan police. O kaya, there was already a formal arrest. But, sabi kang Supreme Court, how could there have been a formal arrest? Well, it was a mere traffic violation.
In fact, under the ordinance, fine lang. Ang mga violations kang municipal ordinances, mga fine lang yan. Up to 5,000 pesos nga nila ang maximum kayan. Tapos pwede ka lang ipreso kayan kung igwa ng conviction. So arugad to, mapaman conviction, na pigpara mo lang. So that cannot be technically said as a valid arrest, warrantless arrest. That traffic violation, iyan pag-aapod na traffic stop rule, bako dayan arrest. Tapirang minuto lang yan. In fact, under Section 29 of Republic Act 4136, itong pag-aapod na Land Transportation Traffic Code, ang ano lang dyan, gigibong ka police is i-confiscate mo lang ang license, tapos i-issuean mo siyang receipt, which shall be valid as a temporary license for 72 hours. After that, tutubuson mo na dapat within 72 hours, tubuson mo to para bayaran mo itong fine. Tapos ma-seminar ka. Iyan. So, bako da siyang arrest, even under Republic Act 4136 or even under the local ordinance. And therefore, if it was not an arrest, technically, it was just a traffic stop, and therefore, any search incident, ano man sa gigibuhon, kasabay ka ito, kadtong pag-traffic stop na to, is illegal because it is not considered technically as a search incident to lawful arrest. And therefore, according to the Supreme Court, failing which itong daay nag-comply sa search incident to lawful arrest, tamay man valid warrantless arrest, bako mga siyang technically arrest, ang nangyari, traffic stop lang, ito daan ako ang shabu is inadmissible in evidence. Kaya, pagyaron doon po sa mga otoridad, dapat ang gathering of evidence should comply with the rules of court para po maging admissible in evidence. Like for example, if it is illegal drugs, sabay bust for example, suway naman ini, itong chain of custody, dapat mapatunayan para mayong tampering of the evidence. Dapat genuine ang evidence from the time it was confiscated, taken into custody for safekeeping, hanggang may presentar sa korte. Kaipuhan, klarado ang resibo kang inaagihan ng mga kamot kaya. From the scene of the crime, up to the crime lab, up to the court. Dapat klarado ang chain of custody. So, klarado na. Ano nangyari duman sa police? So, na-dismiss basta yung kaso. Basta di-dismiss yung case. Okay. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation.
Inabot na naman kita ng oras ng pamamaaram sa programang Abogado Juan at your service. Pero bago po kita damo sa magpaaram, gusto kong i-greeting Happy New Year ang Dimaano and Dalyase family. And of course, sa tuyo akong mga paradamog sa 95.1 Home Radio sa kod sa 97.5 Bangon OKFM. And of course, sa tuyong Facebook page, ang Abogado Juan at your service. And of course, thank you so much, Abogado Juan. Happy New Year! Happy New Year man pala sa kanyang pamilya, ki Mrs., ki Farah, ki Jade, siri man ki Chan Chan. Hindi po sa programang ini, basta sa tama sana kita, Ate May. Bako, tama-tama, ang sala. Ini po si Ate May Dimaano. Ini man po si Abogado Juan at your service. Kasama sa bawat laban, ibabandila ang ating karapatan. Abogado Juan.